izokutshela ukuthi-ke amaqembu omabili ame kanjani lapha-ke enkundleni. Siqale-ke ngeqembu lasekhaya kuyona lapha-ke iChippa United baphethe lapha-ke Stanley Nwabali obuya lapha-ke amagemgemo kuya lapha-ke iChippa United sizwe lapha-ke ezweni laseNigeria. Imran Jones, Abubakar Mubara, Akaketso Majalibotu nalapha-ke Boy Muhlumetsi engizokutshela-ke ngaye oshintshe lapha-ke isibongo umazi-ke njengoBoy Malingwana, Justice Figueiredo, Azola Chobeni, Goodman Musile nalapha-ke uSergio Akamisa, Khaya Mfecane, a product yawo lapha-ke ex Cape Town Development, kanti-ke khona lapha-ke Ntuthuko Mlotshwa yaphambi yilo lapha-ke iqembu elithunyelwa-ke Orlando Pirates osukwini-ke lanamhlanje. Abafana bakhe lapha-ke Abdeslam Wadu okuyena lapha-ke Orlando Pirates ozoyibona-ke ngempela ukuthi-ke osukwini lanamhlanje ihlobe-ke ngale ndlela yiyona-ke lapha-ke Orlando Pirates izothatha lapha-ke isithombe esikanokusho i-Orlando Pirates njengobona lapha-ke coach Abdeslam Wadu abaziphathela-ke umdlalo osukwini lanamhlanje uye lapha-ke Moses Keswa Zakhele Suwela nelapha-ke uHoto pelepele babelo wasendiya uyakhuphuka-ke manje ufuna lapha-ke 10-1 biza amaphoyisa kona-ke mntanami ozweni apholisa Mputhuma apholisa unoshintsho nozinti sibilibili nalithuba uthini-ke umsizi kaNompempe ngabe-ke ebe onside na shelela ngako Shunwe Nkani phumela ngaphandle ibhola lakhe iyanela bini. Another former Orlando Pirates player, Justice Figueiredo, wanda msebenzi maningekho. Figueiredo phakathi ebhokisini, icross yakhe yankulu kakhulu. Sergio Kamisa phakathi ebhokisini, yavimba Orlando Pirates esinayo isikeshaka inqobe yamagoli against Chippa United. Moksha Sobhadala phakathi ebhokisini, ayikhona yena-ke uNwabali bhola leChippa United. Ngizokutshela-ke ngaye yasibika lapha-ke ibhola likaDion Hoto. Apolisa Windo Nwabali Chippa United lapha-ke Sergio Kamis, Chippa United Sergio Kamis Figueiredo ifaka lapha-ke phakathi nenkundla nathi ibhola lakhe lapha-ke Figueiredo unejubane uFigueiredo uyaziwa-ke ngempela Figueiredo phakathi ebhokisini lambona-ke Mubara phakamisa Mubara bazofuna amakhanda sebenza Sipho Chaina azoliphakamisa Dion Hoto ibhola lawo lapha-ke Orlando Pirates phakamisa Dion Hoto sebenza Stanley Nwabali uyalapha-ke kashelela ngako Shunwe Nkani kancane wozisobuka iyavimba iChippa United in swinger Imran Jones nalithuba Goodman Musile Sipho Chaina waphuma akangalibamba enhle in swinger ka-Imran Jones. Goodman Musile uliside Dion Hoto phakamisa Dion Hoto azofuna amakhanda sebenza Stanley Nwabali mntanami apolisa wenze njani nalithuba isiphuthuphuthu phakathi ebhokisini Stanley Nwabali enhle beshintsha-ke amasayidi sinda ngokulambisa iChippa United. Sipho Chaina Mukobodi nangekanga lapha-ke Mukobodi ibhola leChippa United Mfecane benze njani liyadliwa ibhola lakhe apolisa wenze njani Mputhuma iyanela ayiveze lephasa Tito Windo Nwabali phasi kanokusho nokusha kanaphasi lakhona uyihlalele ihambe noyanela Mputhuma enhle iphasi ebona lapha-ke Tito wagoqa amadoda wawaqeda uTito sekuthiwa-ke kahlabe ahle uTito Nwabali kwagogezo ozoliphakamisa apolisa liyavi Dion Hoto phakamisa Dion Hoto uyavimba lapha-ke muva Abubakar Mubara Cameron Dansana Tito phakathi ebhokisini Khalakata
sekwadumizandla kwadumihlombe kwadumizandla kwadumihlombe kwadumizandla kwadumihlombe kwadumizandla kwadumihlombe ebenza nje usiwelele ephakathi ebhoksini wajika uKampani Lungu bathi jika Kampani Lungu siyakubuka wabhekana noStanley Nwabali yadlala TV 7 games 16 goals conceded 2 clean sheets kuphela yena ke uStanley Nwabali Tito phakathi ebhoksini sinda ngokulambisa iChippa United sinda ngokulambisa iChippa United something is Zulu dancing and looking at them ihlabu wanje lento besibabheka ithi yaChippa iyachi boys iPorlando Pirates ayiphakamisa uDion Hoto bazofuna amakhanda phakathi ebhoksini Khalakata yaleyo mpahla uyaliphakamisa Dion Hoto uphakama yedwa libone siyema iyadlala TV imali noma ibhokisi Hoto ke manje benepela bobu basendiya awu Hoto phakathi ebhoksini ibhola leOrlando Pirates yasebenza lapha ke iJazz Semi Siyabi Tito apolisa Stanley Nwabali Jones ithuba leliya leOrlando Pirates kodwa ke liyadliwa leli phona Siyabi ufuna lapha ke Goodman Mosele nansi riva umselo ngashogelezo uyofika phakathi olwandle Boy Muhlimitsi ayiphakamisa ngapha ke nenkundla phakathi ebhoksini nalithuba ke manje sala phansi uThino Mpempe gede nje abantu abalala emsebenzini sisanda Mpele Mfekane Chakamna lapha ke Dlamini Mfekane bekuye lapha ke Mpele Mphuthuma uyafuna lapha ke apolisa Dion Hoto uzoshintsha umdlalo ufuna lapha ke Kampani Lungu ishakamna lapha ke Kampani Lungu alunguze Lungu phakathi ebhoksini Mphuthuma uyena lolizwa Stanley Nwabali phakamisa Mpele sebenza Sipochena Masilela uyayiqala ke manje ishow Masilela kuna ke uDion Hoto waseliphazamisa lapha ke Cameron Dansena muhlu Masilela uthi show iqalile manje madoda Kampani Lungu alunguze Lungu phakathi ebhoksini liyavinjwa ibhola lakhe Lungu futhi make them dance